Nimin Khan ZPM chuan Sakordai South Route Moi Market campaign an neya he hunman puitu PPC Vanlalruata Agriculture Minister chuan ZPM Sarkar in SINLUNG Hills Council area masawna TLUANTLING THLENTIR adu thu asoi Minister chuan SINLUNG Hills area cheng te hi tongkam du omlo tak zang khobung butnan le mar thim pui ti asoi in lo ni to china he hian Sarkar kal to te hun lain ngai sak in hlo tok lo ti alan tirani kalphung thar mi pui Sarkar hnuaya chuan he chongkam dom lo tak khinoi bo kan tum meka zirna shisel na le kut na thok tu de choi kan konga pasona thar in nei theinan pulal do ma kai choi ZPM Sarkar chuan ngai to na kan seng mek ani heng kan suang to na le ruwa man na te chak jok le omjane takak akal tuan theinan ZPM le HPC da chuan tho dun na thuthlung ziakin in koprem takin tun tum SINLUNG Hills Council general election a hian candidate tor mi chatak tak mi puite IO ading tur kan ron chhop chhuaka heng kan candidate te himin vote tlin sak ngei turin SINLUNG Hills mi puite kan ngen chewani ati purwa da chuan martlang dung hi kut na tho konga in taima hle a mani kut koile thar chwa ngei e bar chin inni chu mai ba ka in thlai thar chwa te khopui lam thlenga thon tur nei chin tlang dung inni a chu wangin ZPM policy bana kai hand holding scheme a hian intan masona le din chwa na tur kongzau tak a in hong me kani atibok Agriculture Minister PPC Vanlalruata martlang dunga kut na thok tu te mason na turle an din chwa na turin bana ka scheme kongzau tak a in hong ni inasoi SINLUNG Hills Council in thanpui nei tura campaign be pui thla ka jin Agriculture Minister hian wa in khan Sakordai Sauta campaign abuat saya ZPM kai shoi sarkar in SINLUNG Hills Council huam chunga mason na TLUANTLING THLENTIR an dua kalphung thar mi pui sarkar hnuaya zang khobung butnan ti le marthim pui ti chongkam chu nuaibo an tumek ti soin zirna shisel na le kut na thok tu te choi kan konga mason na thar an nei theinan pulal du oma kai shwai ZPM sarkar chuan ngai tuana an seng mek ni in asoi PPC Vanlalruata chuan martlang dunga cheng te chu kut na thok konga an taima hle a mani kut koile thar chwa ngei e ya bar chin an ni a chumai ba ka an thlai thar chwa te khopui lam thlenga thon tur nei chin tlang dung an ni awangin sarkar policy bana kai hand holding scheme an tan mason na le din chwana tur kongzau tak a in hong mek ti asoi